tada. Ali zapravo to je pouka o tome da umetnost ima moć da kritikuje zadatu stvarnost i da kroz kritiku zadate stvarnosti postavi političku platformu kao platformu od koje treba očekivati efekt. Jedan primjer u savremenoj umetnosti je ova velika, gotovo nevidljiva površina, to su dela čileanskog umetnika Alfreda Žara i ovo su zapravo njegovi fotokopije ili snimci magazina Life koja govori o genocidnim ratovima i prelomima u Africi tokom 90. godina. Drugim rečima, Alfredo Žar koristi tehnike savremenog postmedijskog izražavanja, dokumentarnog arhivskog rada, ono što je Boris Grojs nazvao biopolitika dokumenta, da bi govorio o jednom od najgenocidnijih vekova u 20. veku, a to je decenija u 20. veku, a to su 90. godine. Balkanski genocidi, afrički genocidi, indijsko-pakistanski genocidi, cejlonski obračuni, sve onome o čemu je Paduraj u svojoj slavnoj knjizi Strah od malih razlika govorio i u Žarovoj strategiji postavljeno kao problem. Napravo, socijalni realizam je realizam političko-etičkog ukazivanja na problem. Socijalistički realizam, još jedan drugi primjer presocijalističkog je nešto što sam ja htio specijalno za ovu priliku da uvedem, to je liberalna politika ili liberalni realizam. Nemojmo zaboraviti da je zapravo kroz liberalnoj kulturi Zapada, od Francuske revolucije pa do naših dana, realistička umetnost, bilo da je vezana za filmski medij, prozu, pozorište, operu, pa i likovne umetnosti, bila konstituent slike realnosti kao takve. Realnosti u kojoj živimo. Pogledajte onog strašnog revolucionarnog Courbeta kad slika turističku sliku. Fantastičnu sliku, gotovo da ne poverujete da slika na 1865. godine. Devojka na plaži, gotovo njen kupaći kostim izgleda kao kostim koji ćemo svi nositi za koju godinu, ako krenu dalje desne religiozne orijentacije u ovim delovima sveta, ali ono uživa na talasima u slobodi. Pogledajte Van Gogha, izolovani subjekt. Ono što je zastrašujuće, i Van Gogh me zaista, ja nisam volao Van Gogh, on je suviše ekspresivan, snažan umetnik za moju nežnu dušu, ali zapravo ono što me fasciniralo jeste jedno otkriće. Pregledao sam jedan veliki broj istorija umetnosti i svuda se o Van Goghu govori kao o ludom čoveku, duševnom bolesniku. Retko gde se govori o zaljubljeniku ili ljubavniku Gogenovu. To je, ponegde se spomene. Ali ono što se gotovo nigde ne spominje, a na svu sreću na ovom svetu su se sad pojavili studenti mastera i njima ih toliko mnogo da moraju izmišljaju nove teme. I jedna studentkinja na britanskoj školi kod Griselle de Pollock, slavne istoričarke umetnosti i feminističke orijentacije, uradila je master rad na temu Van Gogh kao osnivač prvog sindikata umetnika. On je osnovao prvu instituciju u Francuskoj umetnika koja se bavila cenom slika, socijalnim i penzijskim osiguranjem slikara i sigurnošću ugovora pri prodaji dela, što ni danas zapravo ne postoji u ovom svetu. Koji je Van Gogh u igri? Upravo liberalna ideja nas suočava sa ludim Van Goghom. Sa socijalnim, sindikalnim Van Goghom mora biti ubijen, što bi rekli mladi lakanovci. Takvi su primjeri Dišanov ready-made, potrošački predmet, Dixove Metropolis ili Fontanini zarezi, konačno savremeni umetnici Fischl i Weiss sa svojim aerodromima, svet turizma u pokretu. Sva ova dela su realistička, govore ka neke ili ukazuju ili koriste označiteljsku praksu savremenog sveta, ready-made proizvedeni svet. Fischl i Weiss aproprisane slike turističkog putovanja, Fontana svoj lični trag, Van Gogh konstrukciju izolovane jedinke. I zato ne treba zaboraviti važnost liberalnog ili jedan stariji termin buržoaskog realizma kao takvo. Konačno, totalitarni režimi u ovoj priči.
Ovdje su dve slike, manje poznate, manje važne iz istorije sovjetske i nemačke umetnosti, ali beskrajno važne zbog onoga što na ovim slikama ne vidite. A šta na ovim slikama se ne vidi? Ni na ovoj slici, ni na ovoj slici. Ne vide se ljudi, ne vide se lica. Dobila se konstrukcija mase na Nirnberškom kongresu i na Prvomajskoj paradi. Dobija se masa. I ovo postaje zapravo prava ideja totalitarne umetnosti, koja za razliku od socijalnog realizma više ne govori o političkoj kritici, već totalitarna umetnost konstruiše monolitno telo mase ili mnoštva, kako bi se danas reklo u filozofiji, u klasu, u publiku, u populističku, sivu, neprozirnu masu Berlusconijevi glasači. Ili Janšini, ili Dačićevi, svejedno. I sad dolazimo do one teme koju sam ubacio kad sam shvatio program, da je ovaj program vezan pre svega za jugoslovensku priliku i želeo sam da zapravo iz socijalističkog realizma ponudim nekoliko žanrovskih tipova. I ovdje među tipovima prepoznajemo prvo slavnu sliku, to je desna sa Josipom Brozom Titom, Paje Jovanovića, mislim da je koleginica Meljenik spomenula ovu sliku iz 1947. godine, sliku koju je uradio veliki akademski slikar koji je zapravo portretisao svu moć iz ovih delova sveta, od bogatih plemića iz Vojvodine, Đurđevski, Franca Jozefa, dinastije Karađorđevića, Josipa Broza Tita. I ovo je jedna od energičnih slika, slika koja pokazuje gest moćnog čoveka. Ali pazite, šta je na ovoj slici važno? Ova pesnica koja je spuštena na jedno mesto koje se tiče Slovenije. Ova je spuštena na grad Trst. I to je vreme kršćanske krize. Paja Jovanović je zapravo osim celokupne konstitucije moći vladara stavio konkretno politički trenutak i to je nešto što je za socijalistički realizam bitno. On ima jednu funkciju između brojnih, a to je da pa učestvuje u konkretnom političkom antagonizmu i da ga vizuelnim sredstvima učini vidljivim. Kao što je Augustinčićev kip Tita, koji ga prikazuje u toj velikoj pozi mislioca, moćnog vođe, u kome se komprimira zapravo metafizička snaga. Da nije reč o marksisti, rekli bismo kosmička aura. Ali zapravo ona pokazuje tu vrstu konstrukta. Sljedeće delo je jednog gotovo zaboravljenog slikara iz doba socrealizma, Kutera, koji je radio gradnju hidrocentrale kod Zvornika. Kuter je uradio jednu seriju slika vezanih za gradilišta, zapravo za ovaj period između 45. i 55. godine kad je izgradnja socijalizma bila temeljna i upravo po tom principu da je postojala formula. Industrializacija plus elektrifikacija jeste komunizam. Ono što je danas problem, mi imamo elektrifikaciju, ali više nemamo industrializaciju. Drugim rečima, industrializacija je veliko pitanje budućnosti, posebno za ovaj grad. Ja kad sam prvi put bio u ovom gradu 80 i neke godine, on je bio strašan, mračan, radnički grad, sav u smogu i praznim ulicama, kojima sam ja bio jedina avet koja se kretala pre podne, a zapravo tek su posle kolone ljudi izlazila iz fabrika i preduzeća. Prošle godine, kad sam bio malo duže u ovom gradu, izgledao kao jedna predivna banja u blizini Bleda. Geografski se pomerilo. Upravo ta formula koju Kuter iskazuje kada se prelazilo iz razrušene zemlje i još feudalne zemlje kroz princip izgradnje, produkcije, je zapravo jedan od ključnih socrealističkih momenta. I to je jedna posebna funkcija socrealizma. Ova fantastična sablasna slika Bore Baruha, jednog od beogradskih jevrejskih slikara koji je radio portret svoje sestre pred njeno streljanje, 1941-1942 godina, ima posebnu funkciju socrealističkog slikarstva. To je socrealističko slikarstvo kao svedočanstvo. Svedočiti o stradanju, svedočiti o žrtvi. To nije projekt budućnosti,
to nije revolucionarna izgradnja, nije heroizam vođe, to je svedočanstvo o tragediji jednog od najvećih ratova i najvećih pogroma koji se desio u ovom delu sveta. I konačno, ono što bismo u punom smislu smatrali socrealizmom, slika Andrejevića Kuna Kolona iz 1946. godine, jedna od neobičnih slika koja prikazuje taj pobjedonosni hod partizana u narodno-oslobodilačkoj borbi. Ali ono što je u ovoj slici fantastično, i ona otkriva nešto što je bilo posebno predavanje, a to je ekspresivni gest na ovim slikama. To nije ono usijano, uglancano slikarstvo sovjetskog socrealizma. Ovo je slikarstvo zapravo modernističkog slikara koji je kroz preradu, reciklažu modernističkih, intimnih, ekspresivnih tema došao do velikog herojskog i kritičkog potencijala koji je još ono predradnog slikarstva razvijao kao tako. Ali ono kad se govori o jugoslovenskom socijalističkom realizmu, ne smije se zaboraviti da on ima svoju dugu istoriju. Ja bih pristao da padnem na ispitu iz bilo kog predmeta iz moderne istorije umetnosti, tvrdeći da socijalistički realizam je trajao do 89. godine. Zašto? Pa zato što je zapravo između socijalističkog realizma i socijalističkog modernizma nastala jedna veličanstvena modernistička umetnost sa socijalnim, alegorijskim, simboličkim temama. Ono što bi Bourdieu nazvao socijalistički kapital je posredovan putem modernističkih formi. A to znači da, na primjer, hrvatsko-srpski vajar Vojin Bakić radi ovaj postkubistički model za spomenik Marksa i Engelsa u Beogradu, fantastično modernističko delo temeljno socijalističko, temeljno komunističko, temeljno postavljeno u koraku sa vlašću, naravno neuspelo jer nije realizovano, ali s druge strane modernističko. I to modernističko u jednom visokom estetizmu, koji je radikalno transformisan još 60. godina kod beogradskog arhitekte Bogdana Bogdanovića, to je ovaj betonski cvet u Jasenovcu, ili Tihecovom spomeniku, o kome smo danas čuli izvanredno predavanje, zapravo o velikom koraku stilizacije, gde delo gubi svoju narativnu, simboličku reprezentnost i dobija modernistički potencijal preuzimanja značenja koje su društvu kao takvom potrebne. I konačno, ako dolazite u Beograd, probajte da dođete u vreme Noći muzeja, jer tada radi jedan muzej koji nije muzej, ali spada da je najvažniji muzej socijalističke umetnosti u bivšoj Jugoslaviji, a to je zapravo Savezno izvršno veće, danas se zove Palata Srbija, zapravo zgradi koja se nalazi na Novom Beogradu i u kojoj se nalazi jugoslovenska američka umetnost, ovo pod navodima slavnite. Zašto kažem jugoslovenska umetnička? Pa, jugoslovenski slikari, slovenački, hrvatski, makedonski, bosanski, crnogorski su uvek maštali da prave kao Amerikanci velike slike. Ne da budu kao slike pengova, veliki monumenti, murali, već da rade velike slike modernizma. Imali su priliku, kada je zapravo Savezno izvršno veće pripremano za prvi skup nesvrstanih i posle otvoreno još daljem svom razvoju, da su brojni slikari, ja sam ovdje izabrao dva primjera, srpskog slikara Lazara Vujakliju sa slikom Putevima Jugoslavije, nastalu veoma kasno, 77. i sliku Sutjeska Pregedjev, odnosno mozaik Pregedjev iz 62. Dva velika modernistička dela koja padaju u domen asocijativne apstrakcije, urađena su u američkim dimenzijama, što znači 10-15 metara veliki formati, i na tim formatima je prikazano sredstvima moderne umetnosti, takozvane prerađene parijske škole, moć socijalističkih i jugoslovenskih ideja koje su tu pokazane. Kako je to funkcionisalo u silu, ispričat ćemo. Pre par godina sam radio knjigu o slovenačko-srpskom kinetičkom umetniku Kolomanu Novaku. To je jedan stari magičar, sad je već teško bolestan, jako star, koji živi u Beogradu od 45. godine i koji radi kinetičke objekte. Ali kad je bio mlad, on je bio asistent Petra Lubarde,
velikog slikara koji je dobio narudžbinu da se Savezno izvršno veće uradio na 3 slavna polokovsko-crnogorska konja, vrana, koja su uzdignuta jedan ka drugom. Tu sliku je naslikao Koloman Novak. Ta slika je slikana nekakvim veštačkim akril bojama koje su oni spravljali. I on se otrovao tokom slikanja i prebačen je u bolnicu. I prvi put kad je on prebačen u bolnicu, veliki majstor Lubarda je došao na mesto gde se slika slikara, a to je bilo gradilište Siva, Saveznog izvršnog veća, i državna bezbednost koja je čuvala tu zgradu ga je uhapsila, zato što je taj nepoznati čovjek došao i tvrdio da ima vezu sa slikom koju slika onaj mladić koga su odveli u bolnicu. Pošto je Lubarda imao telefon sa Rankovićem i Titom, on ih je zvao i hitno je čitava intervencija i državna aparatura bila otvorena da se on pusti iz zatvora i da mu se dozvoli, da mu se izvini, da nastavi da slika. A na razočarenje policajaca koji su čuvali taj prostor, veliki majstor nije uzeo četku da slika, već onu molersku četku sa velikim dlakama i njom je počeo da prska kao Jackson Pollock, Dritling. Ljudi su bili razočarani šta ovaj čovek radi, uništava sliku. Ali zapravo govorim vam o tom borbi za modernost, koja nije samo emancipacija od partijskih zahteva, već je deo socijalističkih kulturalnih politika koje su sprovođene u to vreme. Ne treba zaboraviti da od kasnih 50. skoro 60. godine Zavod za međunarodnu razmenu je radio takve izložbe po bivšoj Jugoslaviji, od Ljubljana, Zagreb, Beograd najčešće, da je išla jedna sovjetska izložba, jedna američka ili francuska, pa sovjetska, pa američko-francuska. Ta vrsta balansa istog-zapad je karakterisao ovaj prelazni period. A o čemu se radi? Radi se o tome da umetnost ovog perioda je karakterisala i bila je narudžbina revolucionarne ili oslobodilačke generacije. A ova umetnost postaje umetnost nove generacije socijalističkih tehnokrata i pre svega birokrata. I njihov klasni, društveni, politički interes je izveden kroz sintezu simboličkog socijalizma i konkretne modernosti kao takve. U tom kontekstu možemo spomenuti krajnju instancu, to je socijalistički modernizam, neš termin koji se nalazi kod više autora, jedan od autora koji ga je među prvima koristio je beogradski istoričar umetnosti Ješa de Negri, a sam termin socijalistički modernizam, koji sam ja sad malo izvukao iz njegove striktne upotrebe, je primenjen na ona dela koja na prvi pogled izgledaju da su zapadna. Muhtićev Manhattan, Stupicin autoportret, Kniferov ugovni meandar i Jevrićkine komplementarne forme. Apsolutna autonomna umetnost. Ona na prvi pogled izgleda kao umetnost koja se oslobodila zahteva partije, zahteva kulturalne politike. Ali ne treba zaboraviti da je Muhtić ove slike sliku kad imao državnu stipendiju u Americi. Ne treba zaboraviti da je Stupica kao profesor akademije imao mogućnost da razvije svoj individualni jezik. Da su zapravo svi ovi autori postali argument za liberalizaciju socijalističkog društva između istoka i zapada, različitog od Sovjetskog saveza kao takvog. Šta nam to pokazuje? Vraća nas na onaj citat koji je vezan za slovenačke mlade Lakanovce. Nije stvar samo u temi, stvar je u organizaciji označiteljskog materijala u društvenom kontekstu gde se dobija specifični kontekst kao takav. Ali ova priča ima svoj nastavak. To je postsocijalizam. Vreme koje dolazi posle kraja socijalizma. Vreme kada umetnici od 80, kasnih 70-ih, 80-ih, 90-ih svojim delima dekonstruišu, kritikuju, simptomski provociraju ono što nazivamo socijalističkim realizmom, socijalističkim modernizmom ili ako hoćete u najširem smislu socijalističkim identitetom kao takvim. Milan Kunc, još 70. godina pobegavši iz Češke u Dizeldorfu, ne slika nađu ženu, već slika spomenik socijalizmu. Slika koja je naslikana kao da je želja za zapadnog kustosa. Ja sam jedno vreme dosta sarađivao sa zapadnim kustosima krajem 80. i 90. godina i oni su željeli ovakvu umetnost.
Umetnost koja će pokazati da smo mi jadni istočni Evropljani koji se moramo osloboditi svoje traume. Istovremeno to je hrabar gest koji je izveden u Bojsovoj klasi na Dizeldorfskoj akademiji. Irvin, naravno, sa svojim retro principom i potrošnjom simboličkih znakova. Poznati portret Lenjina u Smolensku, Majevićev Crni krst, sve je izjednačeno. Irvinovska strategija i strategija NSK je bila da pokaže da cela istorija modernosti je završena, potrošena, nataložena i međusobno plovi negde u vakuumu s kojim se može slobodno kombinovati i rekonstruisati ta ista istorija. Jeli, sličnu strategiju je ima savremeni hrvatski umetnik Mladen Stilinović sa svojom eksploatacijom mrtvih, koji je ideju eksploatacije mrtvih znakova postavio kao osnovni poetički princip. A to znači znakovi koji više nemaju funkciju. Znakovi koji nemaju zapravo više praktičnu, društvenu usmerenost, već mogu biti prikazani kao tragovi završene priče. Ili rusko-jevrejski umetnik Kulik, koji kaže zapravo u tom trenutku, ali šta mi ostaje da bude u životu osim pas? Kabakov je zauzeo sve galerije, Komar i Belamic, ceo američki tržišni sistem, zapadni sistem nije beskrajan da primi sve istočno-evropske umetnike. Ja jedino mogu da vas grizam. I to je, ja mislim, najzdraviji stav koji u jednom trenutku, posle to postao mi, bio. Taj trenutak kad se shvatilo da zapravo kraj nije početak. Ja, kineski umetnik koji radi sa fenomenom Coca-Cola ili kineskog socrealizma, Van Gogh, radi zapravo sa Coca-Colom estetikom u okviru tradicionalnog kineskog socrealizma i konfučijatskog slikarstva. I konačno umetnik koji se oslobodio i oprostio na najdrastičniji način sa Jugoslavijom, bio je mađarski umetnik iz Vojvodine Balint Sombati u svom projektu Zastava, ležao je na krevetu, iz njegovih vena je tapala krv na ustavi 74. godine, a parola ovog rada je bila: Srbi su otišli u Srbiju, Slovenci u Sloveniju, Hrvati u Hrvatsku, Crnogorski u Crnogoru, a gde ću ja da odem, Mađar iz Vojvodine? Otišli u Budimpeštu. Drugim rečima, ovo je jedna velika komemoracija ili sećanje, ali u trenutku aktuelnosti. I ova priča sa postsocijalizmom je završena priča. Ta priča je pripadala jednom istorijskom trenutku. Ta priča danas ima svoje drugo naličije. Ja sam izabrao između stotinak primjera, samo iz ovog dela sveta, 4 primjera. To su primjeri makedonskog umetnika Goranča Đorđijevskog, kustosa i umetnika koji se portretiše sa umetnicima u specifičnoj situaciji karakterističnoj za umetnika. I zapravo to je evokacija pionirskog identiteta. Hrvatski umetnik Igor Grubić zapravo pokriva spomenike koji su preostali u Hrvatskoj posle 90. godina i označava ih kao tragove memorijskog koda. Ili slovenački umetnik Tadej Pogačar je izradio jednu malu knjižicu sa nudističkim Josipom Brozom Titom. Nađi fotografije Tita posle kupanja, pronađene su danas u arhivima. Zapravo radio je sa entropijom slike. I konačno, primjer koji pokazuje da ovo nije samo jugoslovenski ili istočno-evropski problem je nemačko-austrijski umetnik Walter Steinecker, koji je 2010. izveo seriju slika, među kojih sam izveo sliku 3 Tita. Zapravo to je postao fenomen kakvo je vreme globalizacije. Ali u čemu ove slike i brojni filmovi, naročito poslednjih godina su važni filmovi pojedinih beogradskih rediteljki, ne reditelja, nego rediteljki, koje se, kao što je Marta Popojvoda ili Tura Ilićeva, koje se bave evociranjem sećanja na komunizam. Zašto? Pa vidite, imate generacije rođene 60-ih, su u velikom procentu pripadale talasu razaranja zapravo socijalističke Jugoslavije ili socijalističke paradigme. Generacije rođene posle 80-te, ja trenutno, na primjer, predajem na prvoj godini studija na Fakultetu muzičke umetnosti, generacije rođene 93. godine,
I oni su tražili da im održim predavanje o 90. godina. Zašto? Kažu, mi ništa o tome ne znamo. Ali zapravo te generacije uspostavljaju ideju nostalgije. Nostalgije za vremenom koje je izgledalo kao sigurno, kao stabilno. Ta politika sećanja je nešto što je postao prisutan moment u kontriranju ili ako hoćete o značiteljskom opiranju aktuelnom buržoaskom nacionalizmu u malim državama, odnosno globalnom neoliberalizmu i njihovom fatalnom spoju, kroz zapravo nostalgičnu sećanje. Ja imam malu distancu prema ovome, ja ne verujem u nostalgiju. Ne verujem da ono što je bilo može da se vrati. Možemo ići samo u nešto drugo. Ovo je zapravo kao ona priča o Benjaminovom anđelu iz Kleove slike Angelus Novus, kome u leđa udaraju vetrovi koje zovemo progres. Drugim rečima, ovaj fenomen je fenomen i simptom ovog trenutka, a da li je rešenje ovog trenutka, ja ne znam. Hvala na pažnju. Čuvaković za fenomenalno predavanje. Za konec, za zaključek, jaz v bistvu ne bi rada sploh ničesar dodala, da ne bi pokvarila vtisa, ampak še kakšno vprašanje. Mislim, da je bilo to takšen summary odličen, da tukaj lahko zaključimo. Smo sicer malce napovedali še diskusijo, ampak mislim, da smo danes že diskutirali, da smo vsi verjetno že rahlo utrujeni. Jaz bi se zdaj rada samo zahvalila poimensko še enkrat vsem, ki ste se res na hitro odzvali na naše povabilo, se pravi gospodu Kreftu, gospodu Jezerniku, mislim, da je tudi še tukaj, tako, gospi Lidiji Merinik, ki mislim, da je tudi še tukaj, Donovanu Pavlincu in gospe Milanki Todič. Tihana ni prišla do Maribora danes, hvala seveda Bredi tudi, thank you Kamila for coming on such a short notice in pa seveda gospodu Šovakoviču zdaj za zaključek. Mislim, da smo si zastavili nemogoče cilj in sicer 9 raziskovalcev, 9 predavanj v samo enem popoldnevu, ampak mislim, da smo preživeli in da smo se na koncu celo smejali. Za zaključek tega našega sprehajanja, tipanja od totalitarizma v umetnosti do umetnosti in propagande, o spomenikih polpretekle zgodovine ter o političnosti v sodobni umetnosti, bi se vrnila ponovno nazaj k isti Harald Ardent, ki je danes bila že takrat omejena, in k isti njeni misli, ki iz predavanja dr. Krefta. Se pravi, za manj so napori, da bi se zatekali k misli, da nam bo boljša prihodnost prinesla pozabo. Simpozij gotovo ni usmerjen v pozabo, ampak proti pozabi in pa vsekakor verjamemo v boljšo prihodnost. Še enkrat res hvala, da ste prišli vsi gosti in vsem udeležencem. Hvala.